Kapitang Enteng! Enteng, saan ka de nga itajay kunada bakuna dagiti nataengan? Wad ka no. Bakuna kontra pneumonia. Masapul nga raw nga agpabakuna ka mo. Kanayon ka nga nga agoy uyak kay. Ay, nasakit ti bakuna. Na. Sa paigurigur ko pa'y. Ay, saan ka kumaakas laubeng akabuteng nat agpabakuna? Ay, data bakuna dita. Ingka agpabakuna, ano kayat mo? Na, Eh. masapul nga agpabakuna ka mo. Sapay makaalis ti pneumonia. Ay, maudi ak agpabakuna. Ay, rumbang asikati umuna. Tapno tuladan dagiti tao. Sana ka makapabakuna, kasanak pa imot asinyaw. Wan kwarog, dagiti laang senyor ti mabakunahan. Kurang sa dagiti agas nga yugda diti barangay hall. Malagip ko pa ilaang, ti pa nagbakuna da iti ubingak. Kasano ko maamalagip mo, no maladaga ka pa'y iday. Saan? Elementaryak iday. Apay, anya ka di ayati inaramid mo. Ida-daim may nagbakuna iti pagadalan may. Timarayak at imulyak iti bayabas ta mabutengak. Ka, saan ka nabakunaan? Nakita dakdag iti kadalak. Kat imbagada iti mistraw. Imay mo't jay mistro may kat pinaulog na. Ay, takrot ka matgayam, edi ubing ka. Idi masidag di mang bakuna kanyak. Inruar ko ti palasiit ka kat nagsanaw. Sabat ti masabat ka, marituyang. Wan, pare Luciao, naggapuak man ija istor ni Salaing, kat adda na damag kaw. Mapan kanu amin anataengan ija barangay hall inton biga. Apay, anda ayoda. Saan nga ayuda, no di kat bakuna kontra iti pneumonia. Ay, bakuna. Ay, nasakit da ita. Ano sa mun ay sakit na, basit laeng may, ngam ti agsakit ka iti pneumonia. Ay, Ay, isanot kong tupay da ita, anyo mo niya no masidag. Ay na makitam nga rod ay ati pneumonia nga umasidag. Mariknam tulaengan inton aguyak ka iti kastaunay. Sapay no siyak ti aguyak kat uray akla agkapsaw. Agpabakuna ka kadima it maribanang. Amin tayo senyor, mare. Rumbeng nga agpabakuna. Apay nga ta aje daduma na bakunaan kat agsaki da meulata. Kas kuma iti kamuras. Nabakunaan met ti ubay ngem agsakit dalata met iti kamuras. Saan amaliklikan day tamare? Agsakit da nga agpaiso. Angem, napigpig sa tinaturalisa ti bagida alumaban, ngem kadagiti saan anabakunaan. Tanabakunaan ti kaaroba mi nga ubing kontra iti kamuras. Ngem apay ngay anagkamuras meulata. Napigpig sa ti bagiti nabakunaan alumaban iti komplikasyon nga itden ti sakit. Iso nga da bakuna. Wen mare, dakkel ti maitulong ti bakuna kada tayo. Taalo kuyak met nga rod ni badong ka nga agpabakuna. Awisan ka nga umay agpabakuna inton bigat, manang. Apay kagaya masapul day ta bakuna. Panang salaknib iti bagay. May mayat no mabakunaan. Tapno saan tayo analaka amaakaran. No adatay tay sakit dito lugar tayo. Kasta ka day. Agam kabutang ko mati ma-injeksyonan. Ay no agsakit ka iti pneumonia ay narigrig at ima hospital. Sana ka din nagsakay no mabakunaan na kagawan. Saan na akayat asawan asaan kan nga agsakit. Ngamtay na ko ni itay, napigpig sa tibagem, alumaban iti sakit. Natangan ka dilang ti mabakunaan kagawan. Wen manang, para iti senior citizen laang.
Amangan mo't numadagdaga kamatay numabakuna anak kagawan. Hey, saan akas manang? Ado, matan tinabakunaan iti napalpalabas, iti kasta bakuna. Katawan mo tida kasa napasama kadakwad. Kwaro, ipakamuyo amin kadagiti nataengan ta umay daag pabakuna inton bigat. Na, Di lang mamati nga umayda. ha? Apa ngay? Amok nga main. Kabutang dati agpabakuna. Di ka man. Siyak to umana nga agpabakuna. Naturedak. Nga tangkail. Naturedak. Kita kao, pati kao. Na, No hindi ko kita, hindi ko pati. naturedak. Isugagtal na ka dita. Numabalin la ko mabakunan dagiti san pa asinyaw. Siya akong ti kaunan nga agpabakunan kail. Ay, di ka man. Namukmati, inaramid mo, edi ubing ka. Edi ada agbakuna, edi iskwilaan nyo. Ay, idi lang dahi di angkail. Sanitan. Abangan no si kati umuna asumyan. No makita am dagiti umayan nga agbakuna. Nakasaganan ti pakaangayan ti bakuna. Nasayaat. May mayat numasapa amang rugay. Tapno saan anapudot. Nakasagana betan dagiti barangay health worker. Si kanto ti umuna nga agpabakuna Ay, ha? Anya? Sakto umuna ko na. Apay anas daaw ka. Kwa. Igaraw mo ka di manan ti kinatakrot mo. Kwa. Saan nakatakrot? Katno sakti katuredan a kapitan, Panagnakam nga roday tasaom. Asi kati katuredan a kapitan. Wan! Mapanagnakan taw, ti kinaturad ko inton biga. Ala, intan ijay barangay hall. Tumulong ak kadagiti BHW amang isagana kadagiti agpabakuna. Apay nga umay kapahikit nagadumat ti BHW ijay. Apay kit din asa anak nga umay kat agpabakuna akmet. Ha? Siyak ti umuna. Tapno tumulad dagiti daddo maamabutbuteng nga agpabakuna. Anya? Sigurado ka asikati umuna? Katuan Uray si kamet. Agidanta. Ha? Makita to no sa anak abisay. Amumat. Sakti kapitan. Adulakit diti asikaswag iti barangay haul. Apay ko mga ado ti asikaswam. Kat saan mat asikati agbakuna. Kwa, basta ado ti asikaswag. Kita dagiti aglutaw para kadagiti bisita. Isu nga rod amayat no umuna ka. Tapno inton malpas, mabalin mo akitaan dagiti agluto ako nam. Ado nga rod ti aramidag. Ay, masapa mo't amang rogay. Saan arason day tamang kita kadagiti agluto ako nam. Tatalo siya. Yung kayo nagpabakuna at dandagiti agbakuna. Napan nga taman, di bakit ka di barangay hall? Ha? Saan mo nga amaw no napananti ka balay maw? Napanak pa namin nagpalinong itinwag, waraw. Sumarunukan to nga ro di barangay haul, tatalo siya. Agdigusak pa'y atap no sa nakababain itimang bakuna kanyak. Mga no na ang dudak, akas itinwang nga impalinong kao. Apay, sinakayam ayatin wang maw, tapno ko nam nga agpada kayo iti payaon. Wala. Tanay, saan matamag na, sumalog itituraw, iswa sinakayak. Isumit laga mga agpada kayo iti payaon. Mala, yung kapengarot agdigaos, sakbay ngayon kagpabakuna, tata. Marituyag, nalpas ka ka din ang nabakunaan. Aywan maray, nakipila kami itayon kin ni Maribanang. Nasakit ka di iti bakuna. Ay, perme maray, kasta unay nga ut-ut na. Masapul nga iturod mo, ti sakit na. Ay, sus. Ay, jaksamot kaya ti mabakunaanan. Saan ka diyan nasakit? Rinabak ka lang. Kasla ngamin nasakit. Ay, unay kan maray. Tudukla ang injeksyon, kabuteng maw. Nalpas ka kaday na nabakunan, paray.
Ado pa ti tamtamingig, pare. Jak pa'y masangaw ti agpabakuna. Payam ka di pa, no niya, banday tangar, aramidan paray. Intakid yak pabakunan. Pauna agpay dagiti daduma. Paray. Ura siya tundi mauday. Nalpas ka no mutain na maribana kan marituyan. Indalpas na kaya, paray. Isumuti ko na da itay paray. Ay, inakmutain tayo na magpabakunan. Masip mo nakapilan. Si kalata, tada pa'y ngamin pakakumikumak. Basit ka nun ti agas paray. Ang mga numaibusan ka. Sa nabalita dan tumanin. Nasaya at numaibusin. Nakabutan ko ti mabakunaan. Anya ka diti masapol mau, manang. Yapay ngay din na bakuna anak. Aguri-gurak mo dan. Madin siya mo tinay bakuna kanya. Ay, gagangay ti agurigor. No mabakunaan, manang. Kaya't asawan day ta. Nga aguri ti agas anay bakunakin ka. Kasta. Ay, kunak lakit din. No pagsakitan nakti na iba kuna kanya kagawan. May katumat laang day ta gurigor mo, manang. Agtumar ka lang iti agas apara gurigor. Kunak lakit din no maditi sasadak. Gapu iti bakuna da kanya. Ikan ka iti agas. Taagawid kan. Kat maturog kan kalpasan ang makatumar ka. Ay, huwag kagawad. Katagamanak. Ay, enak man nga rutay turog ko. Tanay malaminak mutan. Kunak lakit din no anya itayon ti marikrik na. Gagangay day ta kunak manan, manang. May katumat laang. Saan ka madanagan? Saan kamot kanugayam ang nagpabakuna, inteng? Kwa. Makumikumak ngamin. Makumikom, wano imandar manan ti kinatakrot mo. Sa anak atakrot. Awan takrot kanya. Sakpay lang ti katuradan a kapitan kunak manan, nay. Ay, agsakit ka lang itinumun niya. Ilasin ko amin nga arwatem. Ipan ka pa'y ija ospital, ta ijay ang ma-injeksyonan ka iti ado nga agas. Ha! Ay. Adayo kanyak day taan numunya. Amon ayat ti sakit alisyan ti kasken ka. Uray anya ti kasasaad mo iti biyag, uray anya ti saad mo, awan pakawanan ti sakit. Salbag ngamin day ta asakit a numunya. Ito no ko yung palapal kaon. Ay, di ka man agin lalaing, inteng. Sapay takrot ka man. Apay ngay ngaglaladot ka magtanangkail. Anda ka di sakit mau. Sapay na pan nakitsinda ni antay. Kasla na banogak. Ha? Nadagsan ti baro kong ko. Nabara ti bagek. Ha? Aguye kakpay. Ala, angkal. Sintomas mo tinumun niya daytan. Ay, delikado. Ka mga numakalis ka. Kadurmanyak no ada numunyak. Ay, saan ka kadurmain? Nga mabuto nga kamalisan angkal. Narigat ka no ti kasta. Ado nga injection sa mo, ti injection dakan ka. Ay, nga ta. Ado nga injection kunam. Wan ka no angkal. No saan ka pa'y ang makapangan, dextrosan da ka pa'y. Ha? Ay, nagsakit ti tudok ti dextrose. Ay, takit nagado nga injection. Nagrigat ti ado nga injection. Kinabutang mo ti may salang at tudok ti bakuna. Ngumado nga injection ti pangagas dakin ka, numanumunya ka. Yay! Ay, sas, no sumangpat nga antay, masapol nga ipandakan di ospital. Nati ko na ti Dr. Dungaw. Adda ka no pneumonia. Inak gumatang iti ado nga injections, kan gumatang akpay iti dextrose mo, tanakapsut ka. Da kaya ti injection kun dextrose. Ay, no saan mo akayat?
Kasano nga rod nga agimbag ka? Kwa, agimbagak tulat ta Ti impagatang ti doktor nga agas mo, masapol ato maram. Tanusan ka nga agagas, matay ka. Matayak nga taaya. Ay, nakapsot ka ako nam. No saan ka nga agagas, awan pa pananda no di kumaraw. Ala, panawan ka pa'y tainak gumatang iti impagatang ti doktor nga agas mo. Kastamutan, agumatangak iti dextrose mo. Nagrigat gayam ti saan mabakunaan. Iso nga inton maminsan, agpabakuna ka, no agbakuna kontra iti anyaman asakit. Ewan, sana kun nga agpambar. No, daw may agbakuna iti barangay hall. Katwan iso asaan ka unay nga agtaktakrot no maipapan iti bakuna. Santon ama ulit. Nagrigat ti ma-ospital. Agpabakuna akton. Ay, rumbang laang. Saan at itakrot mo ti agado? Ha? Laklakayan ka. Ay, Kapitan! Kinabutang mo ti may sa atudok lang ti bakuna. Ngam, at adumat nga injection kan dextrose ti kasukat na. Saan arumbang akabutang ti bakuna? Ala sigay! Dinon! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat paray ti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Lakay ka na talaga, paray. Tal na ka man mit pare. Duwan day ta sa rukod mo. Marigatanak nga ron amag na. Iso nagsarukodak. Day ta ti pakakita na talaga lakay kan, paray. Kita nga ron no adan kwarog iji paradahan tagpa itulodak iji barangay hall. Kano na panagaran, paray. Na, kasi nung iti mangitulod kanyak. Sapay marigatanak amag na. Ay na, oh. Siyak kumaa. Sika na. Ayan na nga iti tricycle mo. Damat pamasahik kahit. Mano day ta kwartam di taya? 10 pesos. Ay, kurang Diyan nga discount ti senior citizen. Ay, awang kanyak day ta discount, pare. Ha? Sige, ano sa mo tag sa rukod ama panidya barangay hall, pare. Agurayak ti pasayeros kaw. Asaan na senior? Tadyak kaya ti mangtay di ti discount. Punay kamatan ka ba dong? Kinatawaan kan inuy-uyaw mo ni Kapitan. Di mo matinlugan dita tricycle mo. Nay, nangagmaw dagiti imbagak king kuha na maray. Adag dito tersinak apangipar paradaam dita tricycle mo. Iso anang ngagaw. Puno mat apilay ni pare inteng. Lakayan. Masapol pa'y aya nga ibagamot. Nasaktan tirik na Kaya't kung arot amasaktan tirik na. Ay puunay kan. Ni Kapitan, oray agpilay-pilay. Nagagatlat ta, Kapitan. Ay na, agritiron. Talakayan, maray. Adagay ayam kanyak kapasaheros. Ay na, nagsiksi na balasang dayta. Nusiksi abalasang, alisto ka amapan. Ngam nagpilay-pilay akas ka ni Kapitan. Di mo kayat nga ito loud. Way, numaya ko na, deng! Mayakaw! Panawagan, marikwana! Umay kaglogan na yun, mes! Mano ti pasahe, aging ga ijay ili. No, balasang, libre. Balasang akpay matlang. Ay, kat libre ka na, adeng. No ngay aging ga ijay pagbuyaan iti sine.
Ay, kat libre lata ah. Basta balasan nga raw, adeng. Itulod nak nga rodan at tatabadong. Anya, tataba daw. Manong ko namutin ah. Manong? Kat nadudwan tinabati ang ngipin mo di na sangwanan. Ha? Manong pailaan. Uray uyawin nak, libre ka lata, miss. Puraw amin nanday tabuok mo. Sige lang, uyawin nak, libre ka lata. Nagmayatan. O sige, aglugan na nga rodan, tatabadong. Kunak ano adda dito'y paradaan nyo ni Tatam Abadaong kwaraw. Saan nagparparada dito ni Tata Badaw? Tapay asaan? Ijay tersina ni kagawad ko anang ti pagururayan na iti pasahiros na. Kasta aya. Nasayat mait no saan nagparada di tawi. Tagawan namin na pasahiros nga may aglugan di tawi. Day, jak am mo day ta. Nang runa no balasa nga pasahiros. Nagalisto ni Tata Badaw. Pudno ka di day tangay bagbagam kwaraw. Ay napudnaw. Kasla itay. Siksi jay balasang intulod na ijay ilay. Pilpilyin na ti pasahiros na. Babalasang lang ti kayat na nga ilugan. Ha? Agaluwad kanya dayjay Abadaw. Agawid kan Tata Badong. Ay Manong Badong. Mapankag buya iti sinay, miss. Wan, iso nga rod adito'y tinagdisaan. Mabalinti sumurot king ka nga buya iti sinay. Ibayadan naklakit di. Ay, katwa na. Ada pa'y merienda na, no kayat mau. Mapantang rodan Ay, nagswerte akaw ni tangal daw. Puro nagpipintas, ti pasahiros ka. Apay nga itakala nga sumangpag Badong. Kit napanak nagpasada. Basta akid din di sa ludsud, ma'am. Rabi ikaw na yun na nagaway. Narigat nagpasada ita. Awan pasahiros. Ala, iyawat mo nga rodan jay boundary. Kanya boundary. Nagsaritaan tamad nga agpasada kay ti tricycle. Ngam, naskan nga itad mo kanyak jay boundary. Awan ti boundary. Na, abay nga awan. Ha? Di nakman luklukwan si Kabadaw. Awan nga raw, di papilo mo kiday. Balasang kanuma nga men, ti iluglugan mo apa sa hiros mo. Nagko na. Amin to mga mingi bagbagada king kagapatpat yan. Balasang nga ro dyan nagpara, daki di ilugan ay. Ha? At dala maamwak akalukwan nga aramidam makitab. Awan nga raw, kalukwan nga ibagbagam. Awan ti boundary, amay tin cooking ka. Tawan ti pasaheros. Itay pa'y laabirbiru kan na kanya angkel mo, kwarog. Apay, antay. Agpaitulod nga rod kan ka ija papanan na, naagpilay-pilay lata. Irananan tumit nga minti agpaitulod no mapanak agaram. Ay, inan-anusan na tinagnaan na pan ija barangay hall. Siyempre, unag paimot ati agaram. Tanay, agtapos man ang titawain kat baro aklata. Ay nagpiksa mo ti panagbusina mon pare. Anyat problema aya. Kaya't kung arot tiyag busina itinapig sa pare. Nakapaigid ak lang arodon kag busina kapailaan. Kaya't kalanga businahan pare. Na nakasarukod ka magmag na dito igit ti kalsada. Lakay kan. Ilugan nakman nga rod. Ah, Nagpilay-pilay ak nga rod. apay, saan pa yan na imbagan na yan? Dahil tasaka, manasakit. Nasakit lata pare. Ay, pasensya ka na. Dahil tricycle ka, pang balasang unlay. Ay maditikas ta ah. Nagpilpili ka mutin iti ilugan mo. Diyan nga ron ka tagilugan itila kay apadam. Nay, nagparpara man ang dyan balasang. At dan pasaheros ka, balasang. Panawan ka pa'y pare. Si Kamanan. Si kamot manay. Ay na, si ka talaga Manong Badong. Nagkita tamanan na. Mapanak ko maijay ili. Ay, kat itulod ka na. Libre manan. Kunaking ka, basta napinta sa balasang, akasking ka, libre. Aglugan na nga rodan. Sa dino nga, iti pangitulod aking ka, ateng.
Mabisinak kat. Mang restaurant ako man. Ay, uray siyak, mate. Mabisinak. Duwatan amang restauran. Ay, katuan No kayat mo, subuan ka pa Na, tangaro din Nagmayatin ngay, no kasta. Nakitam di balasang nga inlugan ni Kabadong Maray. Wen, Maray, nakita. Am-am day jay abalasang. Jak nga ron am mo. Tai tala ang makita dito barangay tayo. Uri siya nga rod, Maray. Jak mat am-am mo. Asino nga taday jay? Day jay manantay balasang nga inlugan ni Kabadong idikalman. Aya, Kasla kay kayat na nga aglugan iji tricycle na. apay nga ta, Maray. Anya nga iti panagko na Mare. Naskan ka di nga ibagata da iti kan ni Mari tuyang. Ay, aga pa danto. Ay, makabasol tapay. Kano nakapilpili iti pasaheros dayjay akabadong. Wen nga rod, Maray. Di nakayat nga ilugan ni Inteng. Dayjay kit di abalasag asaan na nga am ti kay kayat na nga ilugan. Kat ni Inteng nga agpilay-pilay. Saan na akayat nga itulod? Uy nga rod Ay, sikaman kit di Maray. No ipulong tan kan ni Mari tuyang. Bye-bye antan sa langan ama diskubre ni Mari tuyang. Wen saa? Narigat nga agpaiso ti makabaso kung Maray. Ada tricycle yung kinitata ba daw? Ngam da ito yung tricycle ko ti kaya't mga pagluganan. Amo mat ni tatam abadaw nga agodo nga kita. Ngam awan mo, dinak mat umay alaon. Ay, malagip kaon. Ada napinta sa balasang nga intulod na itay jay ilay. Balasang manang. Una na. Napintas nga adayaw ngam itisi ka. Misigay, itulod na kun ijay ilay, kwaraw. Bareng makitak ijay ni tatam abadaw. Ay muna. Umay ka nga rutin naglugan. Nay, Inteng. Mayon unat mo matanday tasakam ana sakit. Ay, uwan nga rod. Ay, mayatin. Ket, saan mon samot ta nakasapulan ti sarukod mo? Eh, saan ang tawan sakit nan ti sakak? Oh, nasayaat mo't no kasta. Tapno saan kan amarigatan amag na amapan ije barangay hall. Hindi nakmakantsawan ni paribadaw. Ipakitam kan kwa na, asaan ka pa'y alakay. Eh, lumakayak pa'y lang mo't. Ay, katuan Ay, kunamlan asino no kantsawan na kadayjay akong parem. Eh, padasak man ti tumakdar nga awan sa rokod. Oh! Uy! Ne. Kabailamon talaga Ay, saanin ana sakit ti sakak? Kabailak pa yan ti kumugtar. Oh, nagdakil mat ti subong manong pa to. Mabising gayam to yung manong mo na tarakay. Sa bagay, si kamot kit diti agbayad iti ado nga in-order ta diti restaurant. Asinaw tagbayad! Tuyan! Ha? Asino day taapakat? Ay, kwa. So ni nanangkaw. Kanya! Ay, antig gayam. Saya atom tagsaw ba daw? Ay, asawa ka dahil. Ay, panawan kayo nga rodan dito. Ay, saan nakapanawan ames? Ay, Tapay asan? Asino day di ababay? Manyang agpay so tinagan na. Ayak mo nadamdama kain. Isumat lagayam nga awan mayaw awat mo a boundary taadagas gastosam. Ay, di na mo itong tandito yung restaurant na. Tanagado ti tao dito. Ayawan bidang kaw. Luk-luk kwam ti asawam. Oray man pa'y mabainang ka, salbag kalaklakayan! Ay, bigat gaya mo na. Oh, apay abimangon kan. Uy, nasa bigat ay. Nangagkaw, yung taraok ti manok. Maturog ka pa'y. Apay, paturugin na. Mapanak agpasada na. Nagkunang pasada ka. Yung tricycle ko nga raw, dagurura ijerwar. Saanan ang mabalay ng pasada ka? Tapi asaan? Ay, di nakmanulawin si Katuyan. Siya kong pasada. Anye, sika? Katuan, nga
ngamen, awan aramidak akalukwan. Saan ka tuladan, apuro kalukwan tar aramidam, kabayatan ngagpaspasada ka. Paraw, mabalin nga iparadak mo to'y tricycle ka, o dito'y paradaan niya. Ha? Ayan ngay ni tata ba dong gidrive dita tricycle niya? Awan. Ah? Imbagak nga agyanan ijay balay, siya kung tagpasada. Mayat ano kasta? Na, anya ti pagmayatan na. Kasanaw, amin ababalasang nga pasahiraos, agawon na nga ilugan iti tricycle niya. Saan itan kwaraw? Amin na babalasang apasahiraos, kukam amin na. Wow! Awanan ti kaagaw mo. Nagmayatin ngayon kasta. Sigurado nga rin makaasawa ka. Wala, inakalaan ng tricycle, taumay kun iparada, tapno makaurayak mo iti pasahiraos. Sige, uray si kanti pers iti pila. Inteng, mapanan agpasada ni Kwarog, agpaitulod ka kadikan ko na. Ay, jak masango nga itulog ni Uncle ka, wantay. Na apay nga adi mo masangaw. Mapan ko nga min itulog dyan arar makabalasang iti pagtrabahuan na. Ay, Ah, bayam nga ron din Magmag na akon. Isupay nga exercise ko. At damot ni nana tuyang agpaspasada. Day tricycle na nati paglugahan na manggay. Sa payawan kwartak apagplitik. ay, katno nga'y libre. Kano ni pare ba dong? Di na kayat nga agilogan no awan kwartam. Ninto ke marito nga. Kapitan, umay ka naglugan. Ay, nay. Si kamo gaya marito yang. Umay kan, taitulod ka dita barangay hall. Saan ay? Pagpag naaklangan tawan kwartak ita. Inalang amin ni Kumaray. Ay na, kapitan, libre, basta sika. Iso nga umay kan. Ay, nakaado ka siguro iti pasaheros mo niya. Mas ad-ado ati pasahiros kaw ngam ni ba daw, ta sa anak ngamin ngagpilpili iti ilugan kaw. Lakay man wenno bakag, bungal, to Paul, ilugan ko latta. Ay, mayat dayta, maray. Ay, mas kayat da ka apagluganan no kasta. Ay, paray, anyat araramidom ngay. Damagan pa lang. Magitkitam lang aruding aglablabak, pare. Wan nga, kapay nga aglablaba ka. Sapay nagado. Nituyang mo nga aglaba ngay. Isaw tinapan nagpasada. Ay, apay anabaliktad mo lubong. Ay, di na ka no mapagtalkan, pare. Ada siguro inaramin mo abasal. Malatalabsan ka ta mapanak edi barangay hall. Siguro ka ba, pare? Saan ka mo na nakasarukad? Naimbaganan ti sakak. Ure man agtaray-tarayak. Ay, itulod ka pa'y kumadya barangay hall kay. Saanin? Kabalak ti magna. Laki di. Aglaba ka. Sigurado asaan la aday tati impaaramid kan ni Marito yan. Ay, uwan nga ron, pare. Agasam taglampaso akpay ngay kanaw. Kas kadag karay. Ay, kasi akbat, pare. Ay, tatabadong, agaramid kan tumit ngamin iti kalukwan. Iso ana po ka, ti panagtalak ni Nana Toyang kanta. Ala sigay! Dinan, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay, nagado ti problema, Maray. Isumat lagaya makasta tilangam, Apay Maray, anya tilangak. Ay, saan ka pa yan ang makapagsagaysay?
Kasla kaririing mulat ta. Ato nga ron ti problema. Ay na, amin tayo kat adda problema na, Mare. Sika laang aya, ay ikatawam laang dagiti problema. Kasta ti aramidang maray. Kat anya ngay, Ay, kastantuman nga ron ti aramidang. won, kan agsagaysay ka man mat Mare. Uray no ado ti problema. Tapno saan amadlaw a problemado ka. Ay, problema ni tuyang ko, pare. Ay, apay a problema ni tuyang mo, paray. Awaday, saan mo tingag sagsagaysay? Ti aramidem, pagsagay-saya mo, steel brass. Ah, ay, kasla na unaglata ti pampanunutin na, pare. Anya? Ay, amangan mo't no ada ti problem na, pare. Kanya kayo mo ti problem na, pare. Amangan mo't no si ka ti problem na. Ha? Kanya, siya ti problem na. Apay kumasangay, naggagata ka tao. Ay, agawid ka kay din, pare. Tayong kapag sagay-saya ni Marituya. Katawa ni tuyang ko dito, unag. Tuyang! Tuyang! Ay, adak dito. Ay! Ano tikat katawaan di tayo? Ay na, ag-agasak man to'y bagik a problema daw. Anya? Umay ka kidi at makipagkatawa ka kanya. Ay! Ay, nagmauyong kansan tuyang. Katawaan day tabagem di tasangwanan di tisarbeng. Ay na, nagmayat gayam nga agpay sa tagkatawa ba daw. Ay! Ay, pagasig mamay. Sigay. Aw, kanya tema ko na mayat ang katawa. Unya raw, limagan dirig na tuyang. Agas nga agpay so ti pa nagkatawa ba daw. Wine! Saan niyang sagsagaysay? Saan nga agsusukat? Saan ang agsuksukat nga? Kano makabulan nun day ta t-shirt mo, di mo pa'y sinuksukatan. Ay! Ay, wala niya. Hindi agsukata ka tuyang. Di ang sagay-saya mga round. Ay! Tunggal umay ni Marito yang dito tersinak. Kanayon anak kami suot. Iso nga ron nga idinagsabat kami, imbagakkan ko anang nga agkatawa. Taday jay, ti agas ka dagiti ado a problema. Apay, ado kano ti problema na. Isumot ti kunana, Anya ngay mo ta problema dayta. ay basta kunana nga ado. Katsyak, problema ti saan na panagsagsaga-isay. Dayta nga ron ti kinunakkan ko ana, Maray. Agsagay-say ka, kunakkan ko ana. Katsapay ko maatadenggan na. Ay, kita mankit din no umay gumatang do ti tersenam, no nagsagay-say matlaan. Wan maray. Kano saan pa yan nagsagaysay? Ay, ado ti lakok asagaysay ditoy. Ada pa'y sugod ano kaya na. Ay, bagan! Sumardin kang nagkatawa. Nakasagay-saya ka. Ay, wala niya. Di na kon katawaan. Kunamay nga agas ti katawa. Pudno man. Iso nga katawa mampay. Tapno maagasa na. Ingka kidi ag sukatan tanay. Sa balin ti kulor day tapuraw at t-shirt mo. Saan mo nga minun na sinuksukatan? Nay, maray. Agi display kamot itilakaw. Yuwan maray. Apay, anyaya tikat katawaam. Awan, kaya't ko lang tagkatawa. Ay! Siyak ka day tikat katawaam maray. Saan, maray? Apay kumakatawaan ka? Mas daawak man kan katagkat katawa ka sumunga dito tersinak. Hey, naragsakak nga main, maray. Uy nga rod itinaudi ngay may ka dito tersinak. Kasta lang unay tila dingit mo. Ita, agkat katawa ka mat.
Agas nga minti pa nagkatawa, maray. Imbaga ni Maribanang dayta. Kituan, padasam ka day. Padasag tay. Ang katawa. Ibaga dan tukid din agmauyo nga. Asino kumamot nga iti mangibagay ti dayta. Sige, maray, padasam dag katawa. Kan may sa awan mo tirumba nga katawaak. Siya man lang ang dag katawa. Naa. Agkat-katawa ka nga maawa mo agkat-katawaan. Ay, Naa. agas, maray. Agas! Ay! Yan. Inak mangkat katawaan tatabadong. Maditel daw ko ita. Ha? Apay amaday. Nakiasawa nga rod iti sa bali di balasang armag iti abagatan. Anya? Nakiasawa iti sa bali ko nam? Iso nga rod kayat ko tiagsangit ko ma. Makaluluwa nga rod ko ma. Nagsakit tinagam ko. Kino nabayag nga inaram ko. Ita sa bali ti pakiasawa na. Amom, ti agas na dayta. Amo ka. Arak. Ang tagaro din nagsat. Anya nga rakasasawa may. Tap na maagasan natin, marikrik na. Anay ka, nagsakit. Anay! Ti agas na dayta, kusay, pagkatawa ka. Pakawan mo ti katawa dita. Nasaktaan na nga ron, nagkatawa at. Padasam nga min na. Kaya't ko nga ron tagsangit. May mayat, magkatawa ka. Iso ka di at talaga ti agas na. Weng, padasam nga min na. Oh! Ay, sige man. Ngay, Ha? sige, saan ka mababain? Pigsaan pa'y tagkatawa. Pigsaak. Weng, kasunay, Ay. Kasta? Wala ali ay tuloy ba? Ayun na yan, kasala matitipay. Malah, tuloy ba? Aguri ka. Limag ang nagpaiso tirik na ka. Natukay. Sige tataba dong. Agiddan tang katawa. Marikwana. Anya ti aramiden da pari badong ijay igid ti kalsada. Agkat-katawa dan samot. Anya launay nga taay ati katkatawaan da. Mas dawak nga rod maray no apay. Makapaakar mo ti panagkatawa da anya. Oray si ka, maakakaran ka, maray. Kunak man siyak lang. Kasla kayat kumutan ti agkatawa. Wen nga rod, maray. Agkatawa tamutin Ay, Ay, biyag aya. Makapakatawa at talaga. Napan ka lagi matang ejitersina ni kagawad ko anang. Ang manyat urasain. Ay, napanak gimatang iti dos aso ka. Day talat ginatang mo. Ay, dos! Kasano, katawa kami akatawa ka ni kumarik akwanang. Tapay. Anyat kinat katawaan nyo ngay. Sus. Ay, naan ano day tangipin mo, inteng. Bungal kamutan. Dinakman katawaan. Naikat nga ron, di may sangipon ko. Ay. Jak amaw, takilata natin. Ay, hawanan. Bungal kan, inteng. Takatawaan nak nga. Nay. Ay, kat makakatkatawa akmot nga, men gapo iti langam, inteng. Ay, bungal, alakay. Ay, kakidag luton. Saan aday ta kumanatawa ti aramidem? Ay, wen gayam anya. Inak gayam agluton. Ay, nagsardeng ka nga katawa. Maruruda kunday. Ay! Gumatang akman iti sardinas, maray. Sardinas lang nga rodan ti sidaan nyaw. Katawa ka pa'y lang nga katawa. Uray sardinas ti sidaan mikin ni badungkaw, no naragsak kami nga agsida.
Kasla kami nagsida iti lechon baboy, maray. Kasta gayam. Wun, maray. No ada sa bali ang makakitakan ka, ibaga dangag mauyong kan. Oray ibagadang ang mauyong nga. Tanaragsakak man. Sa bagay matkit di Oh, at tigat gatanga pa sardinas. Thank you, maray. Agyamanak dito'y lechon asidan may. Lechon? No naragsak ka, maray. Lechon ti panagkitam iti sardinas. Wahay! Mangantan pa dong. Umaikan. Ay! Ati si Daita. Dayta, sardinas. Mayat to yan. Adaw, tika na. Una, naragsak tagayam amangan. Ay, nagmayatan nga iti mga no naragsak ta. Inteng, mangan kan Di mo mulagatan dahi tayo lutok asidaan. Takukod ti baboy dahi ta. Ay, kasano ngay amasida dayta? Hay kat, kinitam angal ngalin Apay, problema dahi taya. Mabuti nga kung nga kinit. Ang mga no, maipurwak pa iti daduma ang ipon ko. Aywan anya. Ay, dinakman katakatawaan. Basla kaya't mo amay kat amin ang ipon ko nga. Ay kat, no mabutang kang agkinit. Ay siyak lang arudan ati mangsida iti inlutok. Apay naglaing kat. Ala, mangantan inteng. Di mo sayangan ti sidaan. Jakayat. Mabungalanak to manin. Adan to akatawaan na. Nasaya da kayo nakakagawad ka. Rugyan tayong timiteng. Nay, apay nga'y kapitan. Kanya nga apay asasawot. Bungal kamot taon, sapay di tasangaw. Un nga rod. Imo na, may salang tinaikat. Hindi nagsidak iti kukod ti baboy. Dua manin tinaikat. Iswa talon. Nakakatkatawa ti langam, kapitan. Makakatawa ak iti langam. Ipitid di agas ngayon baga ma, tatabadong. Awanan ti sakit tinakam kaw. Ay, kat nasayat, ano kasta? Sinurot ko din baga magkatawak iti 3 times a day. Kasla ka nagtumari ti agas Kay sumakunam. Kahit kumusta ti marikirik na bitangay. Ay, nalagaanin na. Ma'am, tatabadaw. Anya Daita. Panagri na ka, mabalin man nga agaran mak iti sa bali abalasang. Ay, katuwa na. Nagado di ta babalasa nga mabalin mo nga. Ano dahi ato kay? Kasla tukar ijay kasaran na. Hindi bagatan. Agkasarjar ar magkabalasang. Anya hindi marikirik na bita, kuset. Ay, naragsaka ka. Kino naawat ka, nasaan ada kami ti para iti tunggal may sa. Ano ngay, mas napipintas to pa iti mamamaw. Oh. Ay, agkatawa kan tumanin ang araw, dukas ta. Wala! Agas gayam, magpaiso ti pa nagkatawa. Ay, magpapainak. Jaksa kayatan ti sumango kadagiti people in the world. Nay, apay ang mababayin ka ngay pare. No sigod mat, nga awan babayin ma. Mariknak nga ron tibayin. Gapo iti daytoy. Bungal ang kapitan. Kita ta, oras si katawa ka. Ay, pondo mo nga minabungal ka pare. So, mabainak no, ada masabat ko at tataaw. Katawaan da, gapo iti pa nakabungal ko. Uray siyak pare, katawaan ka bay. Tuno ko, sikat ipagipapasak iti sakit tinakam ko, nay. Ay, saan mo tin na pare? Apay kumasak nga. I will hurt you, makita, nay. Ay, umadayawa man langin pare. Narigatan ti madanaw. Kasano? Ay, bungal lang nga rod da taon. Katawaan nakpay laang mait. Amom ti agas na day ta marikrik ng pare. Ha! Anya kumangay ti agas na. Agkatawa ka pare. Sige, padasan. Ay, marurudak nga raw. Pagkatawaan nakpay laang, di kasla agbag tita kaon. Padasam ngamin pare.
No saan nga epektibo? I will hurt your rupa. Wait, pare. Sige, agkatawa ka. No kaya't mo, kumpasan ka. Naa, anya? Kumpasan na kakaslag gitara kan agkanta? Wait, malah, agkatawa ka. Agkatawa akas tip na. Kumpasa kitimak, pare. Kasla activate. Up. Mayat sagad pa iso pare Ay sus. Kaya't ko nagtumay, malah. Agkatawa ka lang, pare. Aging gamagasan ka. Nagragsagaya matalaga ti biyag dito yung rabaw ti dagatuyan. Uray no adaw ti problema niya. Una, tanaragsak ta akanayaw. Mayat gayam no nakaisam ka niya. Una, agkatawa ta sagpaminsan. Namiris ka, ngawan gayam problema ta. Adaya, awan mo ti amaw. Way, nawan to yan. Iso nga agkan ka, madam. Ay, badang. Ay, kabaranggayan. Rumbang, anaragsak tayo lat na. Uray narigat ya, ti adda, apanagya. Ala, sigay. Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para itiradyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagmayat ti makutuan, marikwanang. Sakto, batikot tuwam inton madamdama, maray. Ay wen, kutuan kanto inton madamdama. Na, agkin-kinuto kayo mag. Umay kamutan marituyang. Tagkikinuto tayo at alaw. Ngam sakto pa iti sumaruno ako tuwan yo Ado siguro ti kutuyoan niya. Ay, awan lang amin ti maaramid, May. Isong agkin-kinuto kami kan ni marikwanang. Apay, dagiti laang ado ti kuto na aya, ti agpakutaw. Awan nga rod aggatang o di agkinuto kami. Ay sos! Ay sos! Ay sos manan! Hey, adadakil ako tumaray. Tagtulid-tulid dito tuktok na. Aguray talaag. Nay, agtambling-tambling mentag. Nay, apay, sa dino tinapanan ni kumari taatuyan, maray. Na, jakmot na si puta nun. Pimanaw matlatan. Imbagamla nga da nakitam ako to di tatuktok ko. Win nga rod, kat tiniliw ko, tanagpartak ang nagtulid-tulid. Kat iditalyawak ni Marituyang, nay, awan batan. Sana bali, maray. Tanatiliw mo mat, jay dakkel ako to. Ay, won, maray. Ay, ngam. Sa dino nga ingatan, tinapanan ni Marituyang. Nagpaabagatan, mat. Ay, ijayan dagiti pada na chismosa. Wen, maray. Ado da ijay kahit. Bayam ta aramidan na ti kayat na. Ala, ituloy takit di tag kinutaw. Si kamutan ate kutwak, maray. Aywan, sige, maray. Ay na, mayat! Saan ka nga nakuti agaminta, da si imak nga kuto. Dakkel ka di? Ay, uy, agura ka. Nagdakal na Kaslapag kat agres-wrestling dia. Ay ang mga no agkumpare damit da kita. Kas kada kami ka ni paribadaw. Ay, Kapitan. Ay, ako. Uray si ka, agpakpakutumag. Ay, makapakigtot kamat nga nanatoyang nga. Permi nga raw. Apay, kilaat ka malatan nga agparang iti sangwanan mi, Mari. Mapanak ko madita abagatan.
Ditayan dagiti ko kumaray. Nakita kayo dito igid ti kalsada nga agkinkinuto. Awan nga rod mararamad. Kasla kayat mo mate makutuan. Ay saan? Diyak to pa'y nagpakuto kadamari ko anang kanmaribanang. Ket lumabas kan ituloy na akutuan itong Ingkan, wan nga agpaiso kapitan. Nay, awanan di dya kasla nga pag-ong ti kadakal na nga kutom. Sigay, panawang kayo nga rudan. Nay, rabi imot gaya mo maray. Ay, wan. Ay, jak nadlawan. Anya nga iti makunam. Ituloy tanto man ang tagkinuto inton bigat. Ay, katuwan maray. Tanay, agawid akon. Sige maray, tagluto ak matan. Ay, ningata inteng. Nakaawid nga tan. Nagawid siguro day jay tanay, rumabi imot tan. Ay, sapay lakumata nagawidan. Tanapan nagluton. Ay, mangantulangan ti aramidak, marikwanan. Uy, nakaturog mo dito yung kutwak nga kapitan. Kas ano nga tangari nga dito ay Ay, nay, pati matdig ito yung kuto naturog. Ay, buhay akon. Uray, maturog dan. Ang kung nga riingan dito yung kapitan, tapno haan mat nga mariing dig ito yung kuto. Anya klasay a barangay daytaw. Nay, pedamagam kanya dayta. Agkikinuto dagiti tattao. Karaman kagawad, pati ni kapitan. Ay, una yung ngay. Di dala mabain. Ay, rumbang lang agbainda. Sapay ijay igid ti kalsada ti pagkikinutuan da. Nakita mi da, nga kikinuto da. Ang mga no istorya lang dayta, Nakitak a mismo ida badong. Kaya nasa wine nga ado ti kutaw dagiti tattao dito yung kabildatan, tuyang. Siguro Apuro sa dot dagiti tattao dito yan. Wen, kang runaan ni kapitan. Sadot mo't amaysa. Iso, kahit asaan nga mas asinso dito yung barangay tayaw. Di dala tol-toladan. Nay. Ay, Hapay nga yakud-kud-kudong bitin dito ulam. ay jaka mo. Kalaat mo ilat na naging matil da iti ulaw. Kita agman, ang mga nukuto mo dahitan. Nga ta. Kita ko na kay. Anong makita nga raw? Nagsip nga mo. Ay, intun bigatay. Nalawlawat. Ay, nakalutukan. Ay, saan pa'y tainururay ka? Apay nga inuray na. Ay, kunak nuim mo na ka nagawid, tagluto kamot kuman. Nakaturog ak nga ron, kabayatan akot kutuan naktimay sa atanaw. Anya, uray si ka, nagpakutumat. Ititungtungan mi ititanawd, iso ti kutwak intun bigat, iso nga agsinublat kami. Kat, kasano itan, taawan mo't makan analuto. Ay, agluto ka na ta, si kangaroti mo na si Mangpet. Ay, masadutak. Tanay, nasipngutan. Masadutak mo't. Ay, makaamu ka nga ron no mabisinan ka. Ay, sa anak ang mabisin. Ay, banang, nakariing ka pa ilang. Apay aya. Ay, nakariing ka pa gayam apadak. Ay, mabisinak. Ah. Iso ajak makaturog. Ay, oras yak. Agpada ta ang mabisin. Bumangon ka taing ka agluton. Ay, si Katerong bang bumangon. Apay nga ibaon nak. Di uray awan bumangbangon. Kabaalak pa'y mat nga ibturan tibisin ko. Aging ga inton bigat. Nay, mare, nagsapa ka man nga inmay diti tersinak. Wen, mare, sinapsapa kun ate umay agpakuto. Nga jak pa'y nagkapkapay, umay ka nagpakutaw. Ay, kasano ajak sa paan? Kat masiguradok nga agpatimplamanan ni Enteng iti kapina. Apay, di mon itimtimplaan. Ay, marwam. Agtimpla mo tayo ti kapena. Sa bagay matkit di adamot iman Ay, katuan. Ala, umay ka nga ruden, maray.
Agtugaw kan ta ikutuan ka. Kapitan, adamat kano agpinpinungot nga kalbo ijay daya? Ha? Ada? Win garod, intag anawa. Ay bay amlatan nga agpinungod da. Kalbo damit. Ay, apay saan nga masapol nga anawaan? Ay bay amon. Kutuan nakit di. Apay nga, kinutuan ka nga rod idi kalman. Siyak nga rod ti kapitan. Nalipatan tinagtungtungan ta nga siyak matikutuan ta. Apay ada nagtungtungan ta. Managlilipat ka nga talaga. Gaga nga ti lumakay. Malala. Kutuan ka man laangan. Mare, kita ang dapari ba dong kan marituyang ditarwar ti balayda? Agkinkinno to damot. Kunamlan asino asuman na o ni marituyang, idi nakita na tangag kinkinuto. Ang gayam, uray isaw, agpakutumatan. Ay na mare, no talaga ngamin nga awan maaramid mo. Talaga tuladem ti aramidan dagiti dadduma. Makita nga ta ni pari badong dagiti kuto ni marituyang, kat arap samet ni pari badong. Ikaw makita na siguro Mare, kita mo. Na, adamot ang daddo mga kikinuto dito isang wanag ti tersenam. Aywan. Naahwis ta ida nga umayag kinutaw. Nay, adamanan nagtugaw adwa a babae. Na, agkinuto damot dagita, kabayatan nga agin inistoryada. Katsapay kumaata gumatang da nga road. Awan, nakaturog sa manan dato'y kapitanan nga mangkot-kuto kanyak. Agurok pa'y mat. Kapitan! Nakaturog ka matan. Ay, di matan maraing. Bay ako na. Umayak gumatang kapag naundak ka day. Ay, ikanyo iti pagnaan ni Marituyang tao may kanugumatang. Apay nga mainta imaduda mo nga kikinuto dito tersena maray. Tinulad na kami ka ni Maribanang Ita, awanan ti pagnaan ti gumatang. Aglisi kayo lang tane, kuskusila pa ni Marituyang. Rombang lang aglisi kayaw. Imbag kumamano gumatang kayo itilakon ni Marikwanang. Awan igatang may na. Dahito yun, di ginatang mo abagas kan kape. Ay, aguray man bit, Mare. Kalaat matan agi matal to'y ulok. Kudkudam matan. Nay, nakusunday tabuk mo. Ay, makitkita namin ka, dagito'y agikinuto dito'y tersinam. Saan mo apabasulan, dagiti agikinuto a babae? Ay, naakara naksamutan iti kutuyaw. Kutumay ko na maray. Kahit anya ngay. Ay alaang mo, dagita ginatang mau ta agawid kan. Tadi mo ibagbaga nga inakaran da ka iti kutumay. Naladaw ka manen anagawid inteng. Uray si ka. Anyat urasan. Tanyat inararamid mo. Kinutwak nga ron dyan tanod ko. Kat, day talaangan ti araramidam. Anya kumapay ti sa bali nga aramida. Aramidam adagiti trabahom kas kapitan. Ada aya? Nalipata mon dagiti ibagbagam a proyekto anasken nga ipatungpal mo. Apay, ada yung bagbaga. Ay, di ka man aging didiam mo inkay. Ay, baka panervyos mo dahi ta panagmat-matam. Ay, aramidam ti trabahom dito'y barangay. Ay, tinak-ibaon-baon. Kayat mo, tamapan ko alaan ti balunat ka. Apay nga alaam kat nakadulin nga ron ijay ayan ti lakasa. Ay, talaga amapan ko alaan. Ay, agungat ka manin. Apay nagtanong akasla nil kater dahi ta usilap mo. Umay kan kapitan ta, kutuan ka manan. Ay, saan din? Isardeng kaunti makikinutaw. Apay ngay,
Kitam kadidagiti tattao dito'y barangay. Manipod ije purok uno aging gat kaudyan a purok. Ag kikinuto da ata pati kiday da kat adati kuto na. Tultuladan tayo kidahin. Kat mayat mat. Naskan a meeting ak dagiti kakagawad ka para kadagiti proyektaw. Saan a kuto-kuto? Sika kapitan o isote kayat mong aramidin. Makamo ka nga ro din. Nasaya at tawan ni Maribanang ita dito'y tirsi na maray. Jakman amo no apay asaan mat ngayon may itangal daw. Isu nga awan ikutwak ita. Sika, maray kayat mao. Di kay lababain. Makikita dagiti tao da itangar aramidin yaw. Anya kumangay ti kabain dita. Imbes kumaamapan ag trabaho dagita ababae. Umay dakidib ibusin ti oras da dito nga kikinutaw. Ayun anya. Anya nga'y timagan-ganab dagita babae, maray. Ay aguray ka man tabaga akto dagiti babae no umay da ditoy. Ta isardeng da ti panagkikinuto da. Wan maray. Husto tanako nam. Aglabada laangan ngam ti umay da kikinuto ditaw. Apay nga'y kagawan. Iparit mo mateng tagkikinuto dito'y tersinam. Agawid kayawn. Tama pa nyo ay wanan dagiti anak yaw. Kan tulungan yaw dagiti asawa yaw. Sige nga Rodan. Agawid tayon kakadwa. Wan, agawid kayawn. Sayang ti oras yaw. Ala, ingkayawn. Ada mo naluto amakan. Ay, wan. Ta sa anak-anapan nakipagkinuto kan ni kumarik akwanan. Ay, oras siya. Nagado tinalpas ko at trabaho kiji barangay hal. Ala, umay ka nga rudan tamangantan. Ay, una. Ay, mabisin ako. Apay nga, kasaan ka mo tan nga in-inmay dito itersinak, Maribanang. Ay nagado tinasken nga aramidak maray. Ayan nga'y dagiti babae nga agkikinuto dito'y tersinam. Binagak ida nga agtrabaho da laangan iti babbalay da. Tapno saan amasayang ti oras da. Ay nanabanang kagawad kwanang ken kabaranggayan. Saan nyo asayangin ti orasyo? No dikat agaramid kayo iti pagsayatan nyo. Ken pagsayaatan ti barangay yo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Pucleri. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.